Christian Chukwa Patu Reverend V.L. Loy Shanle Duai sa mấy chẳng lâu xe ngày ril ka bon lung ru ka shil ze don bia thu nem sai sa in dâu pha lên nắm nâng xiang cho na lung phu chu ang het to ke a thua khat na hai zo swang lung phu ne in le pa ma ngai luang liam chu tuan lu kan san hi ka chiar seng lo nun phung chang kang zai tin ren chan jin chamal som sa kan zo vek lo ni in apoi mange apoi thu mang em e ka ti zo paleng nun phung her swa la be loi ta kan mang thiam mu si lo le pa mangai mal som na kan dai bata mal som na nau kan dai pher zau ta le pa mangai mal som mang thiam na pam chuan kan dung zo ne mo mangai pathian lung lai chu bi pu de sak ming shat lo kholo na zai tin ten oi mo twa nan de kan mi zo Christian khutla nga nge hian e heu Christian tang ba la ruye ber me ya Christian la la bang chuang lo oi ka re thun khoeng po sa zo la bin mo kholai dung an thwal nun kholo na swa tin ren nen kil tin an shu de chapel bun pui lam tuang an chui nuam lo chun le zwa an do ye an bum ne nge sal siding tong lo sheileng o in ra khan thai panam mal som lo dong bok eng tin ngai mo chatwa nun lu chang lo an pai leng som ten hetiang reng renga Christian ram nun chu nutia hatiang ka don ngam lo ngil che lung ril panin ang hing ta hia lem ni le zo fa ta nam lung phu ang hing ro la be nam lung phu ril chan chin cha kan mai lian lo ka ti zo ram chu kwa ten lo cham na tla nga kan pur le si lung che ban ka in kan phum he tok lo wang mai la ni siam chon na nam lung phu zo ram Christian ram kan chan phat tu la cheng lo sak ming chon na mai em ni kan chan le a Christian to kem o chu kwa kan din dan eng za tak omang mo Krista la na chu kwa nam lung ril ber Krista chan chin cha a ngai chuan din he zai i re lang o zo phaleng ten